tugerie kuoya mawoni ma aria maroka. Bendera ya President Uhuru Kenyatta niyo yo iraikũrũkio tondu ni arikia kuma kigomano-ini giki. Ucio ni uria wari mũmbunge wa Tetu Ndung'u Githĩnji. Tuthie na mbere na gweterera gicunji ambunge aria moima guku nigetha kana atongoria aria moima guku nigetha tuone kana itanya ria mucemanio uyu ni ria kinyanira. Ndirona ambunge aria mararia tangatanga mauma na kaundu matukuya kaundu kigerie kugucia mũmbunge wa Runyenjes andaririe uria kuma. Muhesh kwerwo atia ona nie ndire na uru na gitiona na njira nguhi. Mucemanio uma atia? Mucemanio rai mwega. Ni twa launch wa BBI report na ni tureregerera kugia copies araka muno nikenda tuthie tuithome in details tuvote kumenya report irauga atia na tucoke twereithia andu etwaria matuthurite uria report irauga nikenda mavecane mawoni mao nikenda tumenye bururi uyu wa Kenya ni wikara atia na ni turona ni tukugia nafasi mbega wanatu twita njumbe kwaririria voro uyu kuria mbunge nikenda tutigatinde tukithithi no referendum ni gutumira mbeca nyingi mbeca iria tungivira maendeleo ri uguo report ira mbega na ni tukuthikiriria makiria tukumithoma tugukorwa tukiaraniria. Uma mucemanio wa kurehe uiguano no ni tuona icunje cia andu kwaga kuiguana ni kuga njatukano iria irari hau mbere ya report ino irari ndiku uguo. MC ni ki uravetitwe MC uria ukire ku introduce political leaders arai biased ni tondu andu aria athiire kuthura marie marai andu a murengo umwe na mucemanio toyo wa kuleta vandu vamwe turavati gukorwo twina mundu neutral aita MC. Junet Mohamed no vetirie ni gukorwo agicaria andu a murengo umwe no ngiracaritie andu neutral kana ngeragite MC neutral aturetere andu matai kureta ngucanio thina mucemanio. Tukima kaunti-ini ya Embu turike kaunti-ini ya Kirinyaga, munini wa governor wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndabiri, karibu sana Inooro TV. Wa mbere niki uraruta mucemanio-ini uyu? Mucemanio uyu kindu kia mbere twaruta ni wiguithanio. Speaker after speaker aria uhoro wa BBI gutwikanira Unite Kenya. Ati never again Kenya tukona mundu agithamithio gwake ni undu ti wa kabira fulani kana ni undu aikarite kura gutagirire. Na korwo maundu maya mothe tuhana wananchi no tumanyite wega na tumekirire. Kenya would be the best place to live in. Angikorwo kwe undu tugu support ithuothe ni gu support maundu maria mario ma BBI tondu ni makorehe unity to itu ithue ona njiarwa citu noguo niguo turenda. Ningi ni mara address ona korwo ni mbeca mashinani between 35 to 50% nigetha Wanjiku wa kawaida ahote gukinyirwo ni development. Ningi uria BBI ira propose ati 30% ya allocation ikathiaga gwi kindu tureta recurrent expenditure while 70% irathi development. Gutire kindu kiega ta kiu na development ni kuoneka mashinani na maundu mothe ni mekoneka magithii wega for the benefit ya Wanjiku na angikorwo iyo niyo BBI irarete I don't know anybody angitwika wa kuregana nayo nonga mundu taragucia wega. No Muhesh ugithie turuga ati uma mucemanio wa kurehe andu hamwe no bado no tukuonaga andu kuria thiini magayukanite. Along journey starts with a step. Ino ni step ya mbere kumana to tension to andu fulani wakiuga ndeto fulani lakini yoyote it has been watered down na andu mararia language imwe tutirenda kuigwa mundu akiuga ni Muembu ni Mukirinyaga ni Mugithii ni ithue turi andu a Kenya na tukurugama like Kenyans nigetha to support initiative ya president and the honorable prime minister na deputy president gucokaniria the entire country twaragia language imwe. Thengi wacoka Kirinyaga mageithie. Thengi muno ni munini wa governor wa county ya Kirinyaga Peter Ndabiri agitutariria kiria arainukia kuma kigomano giki kiria kiuma gia kurehe atongoria hamwe kumaiguithia kiria gi thiini wa report ino na muno makiria kuona kana ni megukorwo makimiyukia. Ni ndirona minister wa urimi Mheshimiwa Mwangi Kionjuri ndagika imwe minister niki wakuwa kuma mucemanio-ini uyu?